nangino kwenye tinende mwitithio mwa bikibiki nedirite akiringa wanengari nota utorobokie radirite nende kwena ndene achibitari ya Kirwa kurekana nende radirite akiringa wanengari adirikari ire kwedirite yumite ntere chantugie nami mutindo are kwedirite kiriga bams na mudiene yedira ye mukondora kiamori kitwande tomaira kirigia no tumenyethia ndeto hii Ntomurume umwe wa ukuru bwa gatigati na atiyatete uturo bwa bagitungatairwa cibitari ya St Teresa Kirwa na bone nyuma yawe kuringwa ni ngari stage ya Maigene tauni ya Kirwa na ara kuringana na koje batariritie uria ngari iyo ya thirikari kugi inkuru kia kithimi itite mucino jwa mutindo mbere yayo gutamwerekera na kuthagana mwirire wa bikibiki uria kuri mwikano jwa barabara na batu tuigwa kuturungi njirene tu batu tukuja kuringwa na ula tweberwa nini ngari itiria kabarini agwe burukite lakini gari hiyo kaliwa basi pindi gari kumbe tobana njuki na hilo ya control ndo kaliwa basi pindi na hilo itiria Maigene guru au na hilo tukitaka tona muntu kuhoringerwa mama nziguru ingari ne ukali makosa ni nunto kwa mulingire to mukona ni yora ika customer ndiguru kwa mwana ngari je ine ina makosa butu ala tukurungi imurungu tu tutethia nonto tukali njirene ala ngari we kurukira na ala muntu wakwa so mbere ngocoke nkatho ke murungu nonto no twitau wazaire ngari u ni kuonania njike na ni kugi nonto yagere kwaga rambams kwa twikete choka njirene kairi nonto ikwaga control so ngari u ikwithirwo eringite muntu bikibiki na ndategera na umenyo bwako ndona ngari u nio ina makosa ndareba wamba kuthokaria toro kana untu bungi ntiumba kumenya indi kweja na kurukania uria gutibati mwanka yeja na utukari kuringana na akari bara bakujirite mutino yu yura yukarikire mathaina ja rukiri ni barombete nja ya mututi utigira ni kuona kioto kiao mukaingirira mutino jwa kona na ngari cia thirikari gutionaga wa kuthingatira no ngari wo kariutera rwawe na ngari areringire mbambu no tundo kariwa passport niyo yagira control yaiteje Maigene rume kutikatira muntu wone akiawe uwo ringo ni ndiwa wera ukana makosa neje nuntora customer ikandi guru agika customer ndi guru agita akibanga kairo na ngari jete rwiro na ndi kuma na ndi kwa karikanti ndo ndathira mandu jakarikite ariku na nkuruki inkuromba nonto njike yoni yakwa kuringana na muntu obikibiki saindi nere okarioka saindi newe tukaratu imenya antu babikibiki baringa na kwa onto ja ngari jewe njike ukeja otwika nandi batimenyekana kana batejanirua inkuromba mantu jaje tegero jonde imindie na mantu jau jange jonde ne nyategeri babega bara batagaira muntu wa bikibiki ashugurikira nonto muntu eto tuije Kirwa aja na imuntu gurokete kwiritira ngucia obwega so inkuromba anene baketha bathingatirite mantu jaja bategere nja yu bwega na muntu wa tegero bwega nonto ni muntu kurokete gwita ngucia kathagano ingari ingwete kinya bukataka ngari ndere ringite na bikibiki bukoni side ya left kwau ikuonania ngari ni ukaima kosene ngiripotera Weru TV kuma tauni ya Kirwa gicone keburi mbeta mawira kerigia